tātou matai langi. Tātou o mapaanga. Ia, le tātou i tūlau neo Samoa Finau, malo lava. Ia, le tau ata i malo le tātou tunu. Ia, mise lava o mapaanga o lo whapeo na tuli matai pea ia le lātou silsila. Ia, ile nei fo i tūlau o le Samoa Finau, malo lava le soi fōmanuia, whatalo whatu i le pa ia o Samoa. O le tau ne la songa fua le ua toi sfulmalu minute on tale o le tūla e valu. Ia mai Brisbane nei, whatalo whatu e tātou o mapaanga i lungo le Facebook. Ia, e mise fo ilanto o lo whapeona mai mo mai lungo le tātou YouTube channel. O whai atu tātou live e moli tuai ia se whaafitai. Ia, i le tātou o mapaanga, le malo le tātou tunu o lo whapeona. Ia, ma tau muli pel nei po kalame. Ia, e mise lava ia nei tātou Lato o whapeona subscribe i ngol tātou YouTube channel. Ia mai tauina ia le tōtelo i lato o whapeona on subscribe i tātou YouTube channel. Malo whaafitai tele lava Samoa i lautou lango. Ia ma lautou sosani fo i se tamu whai whaatau wha le tātou i tu laule nei. Mo le sila fia le malo le tātou atunu ia o le te e ia tātou videos nau atu lunga le tātou YouTube channel. Ia o videos o le e i whatatano anga o le taimi fo ia au tau amata maisa valinga le ia o le whenga palota o le luafe lua sumatas. Ia masa valinga fo le tātou vaenga whai o le whatutua i le tua sa mautas. Ia, o le tele lao nei whatanoanga mai le fionga i le sawainea Christina Lala ai nao lo o whapeon whamaluna mai ia a fianga o bile tolu. Ia, e meise fo o whatanoanga mai le fionga ia mulpola. Ia, manise vaenga o whapeon whaso ati lungo le tātou YouTube channel. Ia, mwhai e ona e mai moa, ia msile fia i fo e niso le tātou tunu e le o ilungo le tātou Facebook. Ia o lo whapeona ia i lungo le o lo lato fia lava lato whaonga ia le tātou YouTube. Ia o nei vaenga na le fia whailo atu le mano le tātou tunu. Ia mo le sila fia lo e le whamoe pe a whai e tala soi fua le anga le leo le tātou mtai o le langi au li atu ia pe toi lua le tolu vai aso masino iu lai. Lo i fa moi fatano ai nisi o le fionga ia mulpola ia mise foi ia le fionga te telefono ia manisi foi sui tova ia le fionga ia le tinanga la wina o lo fa pero tova me le tu malo fa sale anga numero mo lo i fa moi fa ia na i fatano anga mai lanto ia ma fa la wilo ai foi ia lanto fo fonga mana batau ia fa sa unia tu ai mo fa nga filinga lo tato tunu. Ia e whamalo lava whaaftai. Ia e lo tātou tunu. Ia le fisosani mai malalangolango ina fo ilo neipo kalame whatawa. Ia me se lava lungo le tātou YouTube channel. Le wana ia le YouTube channel le Samoa Finau. Ia ai pesa le avea ia se whamafa. Ia ai pewa au ngā fo ia le whamaitea le uso ia manatulu lei. Ia ma le uso fo ia sua. Andrew. Ia ua whao Sofia fo i moe aluanga e. Ia toi tu lei atu tātou YouTube channel. Ia le alaua ia le whaafitai e toi le malu le tātou tunu o whapeo na subscribe. Ia e le tātou channel o le YouTube. Nau malanga le Samoa. Le kankonga le whaile roadshow al fast. E Samoa moe te o atu le roadshow. Ia, o lo ie wha moe o le taimi tonu a lea o lo o iei ia o le aso sifuru lua. O le masino iulai. E wha matai le roadshow i Salawhai. Ia o le asto nai tonu la molo o iei le wha moe na. Ia o na mata I role I o le sapalinga le
tātou vaenga whai o whatutu ele tua sa mō tasi i asa vai. Ia olo o iei ia le whamoe tau mulmuli e fo tātou pokalami. Ia maawina mai niso vaenga wala fo ile no fusila fia tātou o mapaanga le tātou tu lau o le Samoa Finau. Ia e mise lava le na i tu maro, matu tu maro i whasale anga wha. Ia ma palauli mō mua. Ia ma le manisi au tu maro le a tomo whai e whakuno i steam. Ia e whai mai le tātou lai. Ia ma awina mai fo iniso vaenga wala vale no fusila fia. Ia alo tātou aturu. Ia mise lava wō mapaanga o lo lantou whatau ina le o nanga le Samoa Finau. Fa malo lava le talo. Ia malo le tapo ia fo ia faiva. Ia alo fo ia le fionga le taitei fono. Ia e mise fo tātou vaenga whaupwhai. Ia i le tau ta pena ina o le whamoe moe. Ia walawa le alo ato le whainga le tātou tunu mo lana whainga whiwhilinga. Ia e mise fo i o le tūlanga o lo whapena o le tūlanga whainga tale o lo ia le tātou vaenga whaupwhai taimi nei. Ia o le tau oto whaatasi o le whamoe moe o le whainga palota. Ia a o lo whapena fo i ona iai ma le whamasinonga leo lo whianga i ma le whianga le teitei fono ia le whianga whai pulea. Ia manisi fo i o le lato o lo whapea ona mōlia. Ia a o lau te talo, ia malau tapo inga o te noa o le ia i fo i ia whamoe mai ngā uma. Ia ma le tau mawhai le tātou vaenga whai. Ai o lo iei le whamoe moe ia a maua le wanoa ia ona o le pisi lava fo i whiau mga ruenga le nei vai tau. Ia ua tau mawhai lava e awatu ia ni a tātou whasoa ma tātou lai. Ia longo pui e li e fo i le maro le tātou turu. Ia nisi fo i o vaenga. Ia, pili ai. Ia, ke loa e o Samoa, ke loa e maua kuranga pe o Samoa. Ia, whai whainga i ka mai vaenga whainga le. Ia, pe maua isi top up a tātou wampa anga o alalam papa au lo tātou tunu. Anga wha apea le, ai whalawilawi. Whalawilawi le anga i atua i Samoa. Ia, se maua o laku kako o ia pinga ki kako ai, kako followers o lo i. Olo e tātou tunu, ai whaftai tele lava Samoa. I let you know, I say hello, pe awa ai a oe. Mō lea fo i ei fo i au te loa i ia nisi o tātou o mapaanga. Ia te rei loa po o lai follow mai le tātou pokalami. Ia olo whapenao na... Awa ai a oe maki ki Olo whapenao na iei fo i leisi tū. Ia po lato supporters a le HRPP. Ia au te ropo ni woma paanga ale tātou i tūlau. Ia po nisi fo ia o i lato o lo whapeona. Tūlau fo i leo mai lau vale ia ma whai fo ia le mawhawhau lunga tātou i tūlau. O la ua whautuanga i tātou woma paanga. A wai te tali atu ia te lato tu oi pea ia lato e whai e pero lato le mawhawhau. Ia o te lofa i le fo sa o taimi o te tali ei le sa o taimi e o te alua i e whaitau ia lato whamtalanga. Ia e taatia pea ia lo lato le mawhawhau. Ia e whai a lato wai e le tala fo e masane e whai a ia uma. Ia e tātou anga i tātou i e whaila tātou vaenga e whaalau iloa. Ia mawhisosoani fo i nei sui tau vae. Ia wala tu whaalau iloa. Ia e pei ona whasau ni ele tātou tunu umolana whainga whiwhilinga. Ia e manuia lava tiu te mawhaiva o whea mga luenga whea ngai ma le maru le tātou o tunu. Kai e la koule. E comment mai longa na YouTube. Whaftai atu mo le... Ia, mo tātou umpanga no whapenao na... Comment mai longo le tātou Facebook. Ia, bisa fo i lātou o comment mai le tātou YouTube channel.
Ia, te loa tele lava taimi ele mawhai ona o whaitawina o mai ia autou whamalosi ma lautou whisosani. Re paino o tali atu. Ia a o lea e whai lava na o whaitawina ia i taimi avanoa. Ia e whamalo lava le lango whamalo ia autou whamalosi. Ia ma lautou whisosani mai foi. Ia i le tātou i tu laule nei o le Samoa Finau. Malo la vauso paleti. Ya, sunga ya paleti o lalam papa au ila tunu tele o Amerika, malo la vauso. Ya, manuia la val fiangai ma ngadwengo le yaso. Ingis ko. Ya, le ai anga ya ko lungo le wala e moli atu ia le lo matua i ngadwenga i. Mata voi te am ngadwenga le yaso. Ai foi so Just gonna take the view here. Yeah, Vainga Maina in Brisbane City. Ya, to moli tele to ale famalo ma fa aftai tato o ma paanga. Wa fa berne subscribe le tato YouTube channel. Ya, fa aftai lava lauto lango. Ya, fa manuia tele le tu ai le. Feula mo. Le tato o tuno. And Norm, say hello from Sydney, Australia. Faftai lava pafuta mai, Faftai say hello. Norm, malo say fua feula. Pa tala soifua i le lofa maleanga leo le tuai au lia atu ia le masino au kusu. Olo ye le fa moi afa ye yo tatou ni tatou ma paanga lo lalama papa au i Melbourne. Olo ye fa moi fa ia le sa inga tupe le fionga ya le atinganga la lawina i inga. Ia inai Melbourne ia paulia atu ia le aso ya augusto sei uma to confirm atu ia le aso. Ava pe ye ni tatou uma paanga lo lalam papa au na vai ngole tunu ia Australia. Ia ma wole vono em fa so ni tu ai ia ile fa moi foi mo sa ilinga se le ni le fionga ya letinga. Ma fa sa ni tu ai foi mo le fa inga palota. Apena foi oi se for falando ya solo faccio. Paleti. Ako fa. Ia ai o tatou live na male sin tatou faso popo ni taiao. Ia e tatou talum tapo ia pe faiva le tatou tunu. Ia e mi se foi o Samoa lo fa peona fiangai mutape nanga wale alo faiva. Ia mola na fainga fifilinga manuia tele nei aso lo fa tele atu. Samoa le atu no pele. Soifua ia manuia.